It has become a boon in disguise for those peoples. Manam ni masigi potse akoi na kokomina akoi gi conflict sigi han ba horok tha ni suruk swai side dana India gi moi gi laiba military gi high ranking officers me amse ja mathang unar pada idea south gi horga GOC3 core eastern command mathang unar da akoi na last unar bas eastern command ne ba eastern command matam eastern command pai ri bunupa akoi gi general kalita si mana GOC oi ngi akoi unar interaction tawre ana ikon kon bai lang matam da akoi na phajana hai ba nakoi na ngasi maitei gi militant insurgent group mayam du lakshan na bane na noina kuki na lanta halaga maitei gi insurgent group mayam na tampak to kumdara aga maitei gi population defend tawna ba lan yawshal aga noina trap tawraga phani na hairi do madu tawna na ba khona pada maitei civilian da noina victimize tawru badagi another spring of maitei militia am thola ka dore. What you are playing is very dangerous. Masi noi thuna to u natragadi noi twache masi ona tenan sar khani haibuga tobuga haibu potune ngasi akoi gi kunga ko naham yamana nungui paira tholaki bese madugi hairu matung hapta matung dane ba tholakri ba thodo myamse masi akoi masada warning tawe noina sanari bo ka to onare madu soire noina Loisin-Ge Khalliba Kangbu-Duda aduda Mapangal Happa na Thokkani noina border wam da leigriba lalobu myam do phana bo hona bada akoi gi khulak tagi naha myam anuba militia gi khulai pa naha oina tholani kuki na lan tari bu khuta ji mom tawgre haibase moi masada khoi haiba adu aina haira kanda moina kai hairmi khangbura masidi akoi gi limitation ne akoi di order follow tawbuni masidi government gi level de akoi de pirakpa directive gi matung ina tawbuni na haiba adu ta di matung na akoi unase no haikano. This is our last meeting. I am very sorry to say this. Until and unless you change your policy, we will never talk with you. Although you better go to Delhi and convince the Home Ministry. Uza masi masa akoi sana haigrimne adu hair matung ngasi dagi adu nimitu dagi ngasi bo akoi Assam Rifle communication akoi makhatan tawgidram Indian Army akoi tawgidramne akoi clearly haigrabane hair report mayam se khangna June July dai dudagi ngasi bo adum anam tal indara isineba ana luai be poti hoji makoina sanar be card khudi hoji loi fail oirane ba kaigino ha kana moina Myanmar da duplicate game somla kandana Assam Rifle tawraga PDF ta khulai piba bomb piba drone piba lan yaushan ba maitei game da attack tawshan ba armai tawdana state ki cabinet subcommittee na illegal immigrant detect tawbagi gamphajol stat matamda new gamphajol da PDF ki langni myam akoi ki boundary mong da pusalat tripan khalaga mi chahum samri thamam me habase home ministry ki chaluba Manipur state ki official ina koi da haira kramne mamin ura lakramne Kentaba, Almain told the Moina Tauralapa, Hari Poto, Tauraka Nangasi, Myanmar, the Moina, Somdana, ethnic group, Kulai Pishanba, Pishanba, Assam Rifle, Indian Army through the proxy Toshanba, Asomlakan and the diplomatic channel, the military Huntadamu, appeasement of the do Piri, Neda Piri, Toshanba, Hari Basiki duplicit attitude, military Huntana, Kangan City, Narang, anything about powder, military Juntagi president now. Russia ki President Vladimir Putin unaraga Russia ki military deploy to view aduga Iran election view na oza agreement yana gre even China ki junga si first post ki India ki report ta news channel report ta first post ki report ta China ki su mogi private army Russia the Wagner group hadana Ukraine the land ta ha the mang tha changali do admine tawna China ki su private army me ama China ki investment to riba asset me economic asset mayam da defend tong namne haidana loin deploy to dore anu India ngasi changmi ya roi India ring ngasi Myanmar mi chang joi de China joi de Russia joi de machin thi son da cookie yo bu do cookie de maram wer ngasi di akoi yelong mi mayam na su India gi machin thi ba home minister ngang han ngangi ba machin ji hong hong da ngang bu sen maram wer ga India da akoi kyam loyal oina le gi do no ha ba se masi yelong mi mayam na chu bu hang ma la abuni na hey India na yelong mi mayam da India Myanmar Bangladesh ki sigi anoba theater residence geopolitics theater asida any form of adversarism lang matam the situation lang matam da akoi yelhomi miyam na India gi namak ta akoi lepangam duribra thamoi seng lepangam duribra ba sia uji wahangam la amne anu India gi think tank sing India gi political leaders sing na masi gi wakhan je khallaga athubada makoina changjalami ba policy ji hongdoga achumba sincere approach ma moina to hoda ba taraba India is going to cause a lot ha ba sia ai sena thamjage